Nevremde şunçalar darajaga keltirip aldığınızlarda yüzüngüzlerde oturat. Rahmat sizlerge, siler minişi jaştarga, ömrüңөр uzun bolsun. Tapkan tukkanlar buyruk bolsun, bala çakanızlarga baş bolup жүрүңүздөр. Bunun içinde bir yıl murun kanday ahvalda elemen hazır görüp durasınlar, kanday ahvalda turat. Silerge hem Allah Teala makul gelip şu balaga şunday jardam kolunardı çozup, el jurt çozup, şunday gözüm aldından şunday jaltıldatıp buna çoğun jigit kılıp koyga jetkizip Allah Teala'dan minkallah razımın, silerden razımın. Ömrüңөр uzak bolsun. Muşunday muhtaç adamlarga jardam berip kolunardan gelgince şunday emeňerdi ayabay жүрgeniňizler men abdan çın yüregimden razımın. Ardayım Kudayım ömrüňerdi uzun kılıp yoluňardy şidir kılıp Kudayım şu Allah Teala'nın yolunda жүрüp Kızır atam koldap joldap жүrebersin. Amin. Amin. Aslıkına. Çok rahmat. Мекендештер, bir туғандар, Азамат Молдаминов bir туғаныбыз 2018 жылы. 2018 жылы ел алдына кайрылып, өзүңүздөр билесиздер, чет өлкөгө чыгып операция кылдырган бул өтө чоң сумма акча кетет да. Андан кийин элдин жардамы менен акча топтолуп, операция болуп, өзүнүн мекенине аман эсен келип алдык. Бардык өз салымын кошкон мекендештерге юбилейсунун атынан жана Кыргыз жаш күч коомунун атынан Ташкент жаштарынын атынан ыраазычылык айтып өтөбүз. Урматтуу мусулман бир туугандар, силерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип айыгып чет өлкөдө операция болуп, азыр жакшы болуп калдым. Ден соолугум жакшы. Силерге чоң рахмат. Жардам бергениңиздерге бактылуу болуңуздар, өмүрүңөр узун болсун, оорубаңыздар. Силерге чоң рахмат. Allah razı olsun.